أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Subhanallah. Cela Allah asivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lana sivule isuratu Nisa, surah number 4 of the Holy Quran, iverse esikhuluma ngayo manje uverse 80. Sesikhulumile ngoverse 79 ngolokuzana besenza u78. Manje simjampile u79 senza uverse 80. Right. Allah subhanahu wa ta'ala uyasitshela, right? Ukuthi may yuti'ir rasul, labo bantu labo abalandela isithunywa sika Allah, labo bantu labo abalalela isithunywa sika Allah, okay? Faqad ata'a Allah. Kuyafana nokuthi benzani balalela uAllah direct. Mabenzani? Mabelalele isithunywa sika Allah. Ngaya amagama lawo Allah usitshela ukuthini yonke into eshiwe yiQuran kumele siyilalela, angithi? Bese kuba yinto eshiwe isithunywa sika Allah, nayo kumele siyilalele, singenze kwentando yethu. Senza exactly ngendlela isithunywa sika Allah sithe senze ngakhona. Uma ngabe senze njalo, faqad ata'a Allah, siyafana nabantu abalalela uAllah direct. Okay. And then Allah subhanahu wa ta'ala manje uletha manje isixwayiso, a warning, right? Ukuthi mangabe nitshela abantu iqiniso ukuthi uAllah akakufuni lokhu, Allah uyakufuna lokhu, bona besebenza okwentando yabo. Okay? Okay? uAllah uthini? Waman tawalla, lowo muntu loyo ongafuni ukulalela, lowo muntu loyo owalayo ophendukayo ongafuni ukunilalela, manje mangabe nimtshela iqiniso ukuthi uAllah uthi yekela lento le, uAllah akayifuni. Okay? uAllah uthini? Asilalele yena, silalele nesithunywa sakhe. Okay? So labantu laba abenza okweinkanuko zabo, abenza okwentando yabo, kodwa bebe bezibiza ngama Muslims. Okay? uAllah uthini? Uma ngabe benza kanjalo, bengafuni ukulalela, okay? Fama arsalnaka alayhim hafizo. Akusindaba yakho ukuthi abakulaleli. uAllah akashongo ukuthi bagade, right? uAllah uthini? Uthi batshele kuphela, fa inna ma alayka albalagh. Okwena ukuthi nibatshele kuphela, akashongo ukuthi bagade. Mangabe bengalaleli okwabo lokho, kodwa kusalayo wena imessage oyidlulisile. Okay? And then uAllah uthini? Angishongo ukuthi bagade. Right? Lasta alayhim bimusaytir. Akusindaba yakho ukuthi bayalalela or abalaleli. Kodwa wena okwakho kumele wenzani? Kumele udlulise message. Okay? Inshallah mayelana nale nkulumo lesikhuluma uthini kubantu, especially laba abama Muslims kodwa abenzi exactly ngendlela uAllah nesithunywa sakhe abafuna ukuthi baziphathe ngakhona njengama Muslims. Uthini kulabo bantu abanjalo? To be honest, Sheikh, mina ngicabanga ukuthi njengoba usuyizwile umlayezo usuke kumdali nesithunywa sakhe, njengoba uwazi abantu abaningi bayazi ukuthi vele Islam ingani, yabo, and bayazi ukuthi Islam is the true religion, yabo, and they choosing to ignore the message. Right. You understand? Because they know the message is the truth, mara they calling this dunya. You understand? Yeah. Babanje into zomhlaba. Usathana udlala ngayo. Usicole ekhanda. Khona into abangayazi ke mshana. Uyabona uSathane mayeke wakumisa kushirki ukuthi ukhonza abanye uNkulunkulu ngaphandle kaAllah, wallahi uzokubamba ngebhida. Uzokwenza izinto ezirong. And mase uqalile uyenza le bhida le, uSathane wenza ukuthi ungayiboni ukuthi ibhida, uwenza ukuthi ubone ngathi wenza into right. Bonke labantu laba abayenza ibhida, mawuthi uyababuza akekho uthi ngirong ngokwenza lento le, uthi ngiright. You understand? Uyajabula uSathane uthi angumtholileke. Sabonga seluleko sakho mshana. Ngena mzukulu, wena uthini? Ngalabantu laba abazibiza ngama Muslims kodwa bayenza into ezirong. Bathi ke bangafuni ukwamukela ukuthi bayenza into ezirong. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
mina ngithi njengoba uSheikh ashilo ukuthi abanye ama-Muslim azenza ama-Muslim mara bayenza izinto ezibheke eceleni. Chaza ukuthi badlala ama-game nakhona. Ngoba ba-serious abekho serious. Isikhathini esiningi babheka izinto zomhlaba abanandaba nedini. Yes. Alhamdulillah. Uthi umzukulu nina enizibiza ngama-Muslims kodwa nibhizinenza izinto eziphambene ne-Islam egameni le-Islam. Nithanda izinto zomhlaba ezingeke zanisiza ngalutho. Allah uthi lo mhlaba lo wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Lo mhlaba lo uyakukhohlisa, udlala ngawe lo mhlaba. Ungawuthembi umhlaba. Umhlaba uyakukhohlisa. Okay? Umhlaba uyini? Ungamanga amnandi. Umhlaba uyini? Ungamanga amnandi. Kodwa ukufa kuyini? Iqiniso elibuhlungu. Umhlaba yini? Amanga amnandi. Ngoba uyakukhohlisa ukwenzela yonke into. Okay? Bonke labantu laba abathwele benza zonke lento uSathane ubakhohlisile. Wathi mawuthwala uzoba nezimoto, uzoba nemali, uzoduma, abantu bazokuthandaza, babathandaza vele siyababona. Angithi kodwa ekugcineni Allah uthini? Mata'un qalil, injabulo yesikhashana. Subhanallah. So sengathi abantu bangalalela, balalelisise, babone ukuthi ngamampela lo mhlaba lo uyadlula. They know ukuthi umhlaba bayadlula. Kodwa benza ngamabomu umthetho bewazi. So my Muslim brothers and sisters, nina enibhizinesi bid'a, Allah uthi siniyeke. Sinitshele maningalaleli siniyeke. Akashongo Allah ukuthi sinikade. Kodwa utheni? Uthe sinitshele kuphela maningalaleli siniyeke. Sesinitshelileke yonke into oyenzayo, noma ngabe yinhle kangakanani, noma ngabe uyibona inhle kangakanani, as long as Allah ethe ingenziwa, as long as isithunywa sika Allah sithe ingenziwa, akumelanga yenziwe noma ngabe uyibona wena iyinhle kangakanani. Okay? Noma ngabe wena uyibona as ibada, uyibona wena as mangiyenza lento le, I'm worshiping Allah, uyajabula ngayo. As long Muhammad sallallahu alaihi wasallam angayenzanga, akumelanga uyenze. Period. Injalo. Sengathi abantu bangalalela ke, bavula amehlo, bavula indlebe, Allah abakhiphe ebumnyameni, abalethe ekhanyeni, babe ama-Muslims weqiniso. Allah ahlale ejabulile ngathi wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.